Sve kulminiralo velikim vatrometom u ponoć. Nakon što je zajedno sa sveštenstvom služio moleban, mitropolita Amfilohije obratio se okupljenima. Nada se da će u ovoj godini prestati napadi na Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti i mitropoliju Crnogorsko-primorsku. Pa se nadamo da će u ovoj novoj godini biti i novi i drugačiji, časniji odnos naše vlasti prema toj i takvoj ustanovi, a isto tako i prema crkvi Božjoj, da će država vratiti ono što je prethodna vlast otela od naroda, od domaćina, od zadužbina, od crkve. Mitropolit je kritikovao one koji su se obogatili na račun naroda i pozvao ih da bogatstvo podijele sa siromašnima. Oni koji su se preko noći obogatili na grbači naroda, da to bogatstvo sa narodom podijele, da bi se obnovila preduzeća, da ne bi se potucali ljudi, narod, od praga do praga tražeći sebi hranu i tražeći svoja prava. Nakon obraćanja mitropolita Amfilohija proslava je završena, a okupljeni su se razišli. Slavlje je prošlo bez incidenata, a zanimljivo je da je na platovu ispred crkve Svetog Đorđa od političara jedino bio prisutan predsjednik vanparlamentarne demokratske srpske stranke Ranko Kadić. Da će u novoj godini država vratiti ono što je prethodna vlast otela od naroda, domaćina, zadužbine i crkve. Brine ga muratovska tiranija koja je zavladala nad Kosovom i Metohijom, ali i položaj Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Nadamo se također da će prestati poniženje i gaženje najviše naučne i kulturne ustanove u Crnoj Gori, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Neka postoje nevladine organizacije, imaju ono to pravo, pa i one koje se nazivaju dukljanske. Amfilohije kaže da svaki narod i svaka država ima ustanove koje su najvažnije za život tog naroda i njegov napredak i one se moraju poštovati. Pa se nadamo da će u ovoj novoj godini biti novi, drugačiji, časniji odnos naše vlasti prema toj i takvoj ustanovi. Svečanost proslave pravoslavne nove godine na kojoj je mitropolit Amfilohije držao govor organizovali su mitropolija Crnogorsko-primorska i crkvena opština Podgorica. Narod zaželio, kako reče, drugačiji i časniji odnos vlasti prema Canovu. Pa se nadamo da će u ovoj novoj godini biti i novi i drugačiji, časniji odnos naše vlasti prema toj i takvoj ustanovi.